thung wei sentiu ba nderi sentiu ba bam hadu kata mo te pej meta kasit kasngi renga thung no namar ba anda ulas lapalat pat uput mo prok ngam tip rei hakajing siam jonga ken ngam deri kabalali training batu sentiu mo tang banga susiam abanga thung ki sentiu mo te ya perlu kan penipi uno sentiu bangan thung menta ngam sedang no. तो चलिए शुरू करते हैं। Pej perlu kita sentiu bangamut bantung menta kasimo kine tang ba ngam thung re barok kine ngam ti re barok kine namar pej ulah he mo ngasu ti tang kine gi barit ki badang rit tenrai mo kine ki bala he tenrai pat ngam ti re namar ngal ibenut ngam yo porman thung tang kine ki badang rit tenrai ki bala he pat ngan bu no hang ne mo perlok ngan ti swan tiu ngan sapni pin dar la dep ti mo perlok pej perlok la dep ti dengan thung no mo te yun sentiu mi khot sentiu Astro Maria mo ngam tip bisa khot kumno sa komen ngi te ngi khot Astro Maria mo perlok kumunitiu kan dapat kade kasbo masih la kade ka khandeu belas namo belas na bo mas dak masih dengan thung hang nemo ngan kek ngan kedi suanang ne wah Papa. Baik perlu ini wewe ngeladep tung dengan tung sakine. Di perlok mentang ladep tung pej une nerunga klepat tung ngan satung pat ha iwe de kine pat ngaladep tung de amngan pen ie pi hajano perlok pej pej pi perlok ladep tung pej de te perlok kini kisentiu ngan sabu ajaka baduna banyo snimo yo tang shipang kasngi umru ngimdere ban aibun mo namar ba uneu sentiu umdere sentiu ba kham bam bun te ubam tang batang barsngem ru la biang ken te nya sabu ajaka ba kham dunasngi yo tang janmit bastep kasngi ru la biang te perlok tangkat ne ngan perkun video lada pisngau tenar subhasa share like bat subscribe bat sampai jumpa ke next video bye bye perlok.